मैं मुख्यम जरी पे न्यूज़ की मनुष्य मैं तराम नौसरी हाउ किबा मे अहुम तक ngasi फाउता निमित हुमुदाता इन सुरबा मणिपुर की लोंग लाइबक थिबा थौदोक हाइब तारे मसिन मरमर कान मणिपुर वायलेंस मिकम मेराव खोल अद तोंगान तोंगान बा एक्शंस वायलेंस मयाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन अदुगा तोंगान तोंगान बा मियोट मिने कयामा मणिपुर दा हजि फाउबदा लेतन सतरी हारिबा सतरी बा मियोट मिने सिंगसी तोंगान तोंगान बा मणिपुरी मपानगी स्टेट सिंग मरोइने इंडिया सेंट्रल लेंगाना सिदा मी संगली बरा नत्रका संगद्रि बरा हाइबति अदुगुलबा संगक नरगे तांजासदा मणिपुर की मियामसु मदुगी खोलाव हाइबति मिसि बिना सु यामना यारो फाउबदा लाई सेंट्रल लेंगाना इंटरवीन तौबी हाइबगे तुमना खोलाव कया लावगे सेक्ता ngasi bagi Twitter da yamna nungaitaba na taisada picture videos ama viral ora patigi mandra marom kan India gi mipum maroina India gi nan makai tha hum suna loraba masindai Manipuri matanda wahi amata kangthokpa ngamudrapa India gi prime minister ngasi de maron tholole loina tongan Bollywood star sing India gi tongan ba political figure sing su ngasi di hariba video du urubadegi Manipur violence tase khanglabra haibuduni nan gai na khoktul tumlubadu hariba video du na na khokpu thugai rabra asik put thugai rabra tumbo badu pick up tholabra have kai question ko lena a viral video breaking the silence have topic khana da impact news ki state election video say hack thanan election video say za songtham Narendra advocate ne za dane bo ham da tram no sari with za Maibam Dhanabir editor Hueiyen Lanpao ne za dane tram no sari lena ko gi za Laishram Darmoni project associate NIELIT Imphal ni aduga cyber crime expert ni za Darmoni tram no sari ai han basi ay Narendra logo mari loine kitang thamjani madudi hariba mayam na suloi na makhangna raba haitare loima whole platform da mi khudun condemnable of video mo khang si lak patagi non ba mayam si India ki hangai wari sarudraba Manipur khangudra ba Manipur mana wa pham da phongo khitraba mayam even Indian parliament ma for adjourn to Manipur matang tam tina discuss tawuni having matang sauna badagi adjourn to bi figures in laira bani aduna thamjani wa pham di hariba laibak tim thodok tugi aduma evidence aduma laizaragasu evidence u puthoiba miduna nok tobagi damakta madu serak phangum thokra aduga hoi video de khoi why we are condemnable khoi ju thamoi soi hek yeng bada adubu ngasi bak mayam bu mikap tholiba nok tobidi ba adu tan da kamai thambidi ga aham de logi ming yamne lubo wani puchi phom chari aduga mana ain yo be mi yeng di yeng di wafam si India ki Supreme Court na so moto case ma lokhat li haidana TV da koi ubu fangi aduna masina ururaga di kari toge bu thodok thoi ba si matang da di yam kam na kupna madumak tu puthoktra nei na ba sidi niyom da kitam chumpate maram di court amana paidin leba khoide wa ba court na kari to bi de kade ge se khoi yeng da ni to bu akoi sida yam na kari ba pochi external aggression haida mapani lebak tgi lan mak nate lan ko bi adri lan ne sidi lebak amaga ani si declare to no ga ni lan ore adugi matungina maige ani dugi angam mata narakadabani karamba kanda season nage bu international law da masi it is a means of settlement of industrial dispute hai international dispute hai international dispute amakak settle to no bagi khwadi aroi ba pambai adu ware si season ne na hai bani khanghaudana lanama grung launa mi me am horaga mi mai thawa se asi lanate aduna ni external aggression haibama India ki constitution da sian ne rami base aduna mongda mi ki mai thawa civilian population mayam jing chi yum mi makha leibung amdana ba chen ma kasu si garwa asigumba thodok ama tholak pasi
aina sum aigi wakhan hai tare ko khoi internet thing basina kamai te da khoi gi miam ji gi voice amadi akhoi da phajan bagi podam di leire hai bidi kai gi noi batam da akhoi se matam internet da hoi keno se channe bi se internet loi chat khare project se na ha degi an degi loina ba pau phono bagi po se internet loi la khare ko keno se adu de da ngasai gi internet thingbu matam da hojikti mayam se loina bak se ai di praja mayam hai tare ko loi kangau na re ba hai bidi kai go mama video ma thag video ma si ju pot to semjan sajala thakala batam da chumibra lalu hai biji gi jinam oi ba pot am ju khangam dre monitor to wei batam leitre hai bidi kai no internet dei tor kan da si po se jinam ni har kan da mayam dum keno to bagi thajagi bai tare adu pot phangdre adi ma mana khan badudang oina sat khreba aduna mama oidana kamai te da mai magi wakhalon da thajaba mai belief ta leibu da du loi chat khreba aduga hoi khoigi khoina khanga da se kamai to ge da akhoi samok sini ko da hai bidi video ma natra picture mana mo tam da akhoi video natra ga photo da ma tam da akhoi adu kata na taw deba adu lo mo tam da khoin kamai te da khoi gi tam da metadata hai ba ko hai di photo ma je kape natra video ma je kape am tam da magi hai ba video je tai kya da nami pung kya da nami adi my details hai tare my brightness hai ba details ma capture tawe ba sai device na ade kai gumba yamna high ended oi ba device adi mo kai da kai ba gps enable oi tare gadi magi leibham do adu बहुत khangma ngam ba nambham do karai de nam ge hai ba se aduna adu leibani na kai te da akoina ngasai thagali ba mi do aduna su yam kitang aware oi ba madaka tai ba hai bidi aina thagal ge do pose hai bidi akoi social networking to setting yauri ma je ai pose public ta share to ya bra ai gi friend kata group to ya bra ai private to ya bra ai number 1 haining isi viral oire iba video oiro photo oiro either or port andi oiro doini have ko rang twitter daga ubudo khoni ubudo mamai do khumjali ai su twitter thengma je hariba mamai do di khoi blur sal lai mojek tawi mutali aduga atai huziki victim sigi nakanda accused ne haigadra case matungina di ani lepe adusu akoi yam clearly identify dong amde as per twitter da ine thena ba kan you send you wani ko adu hoi aduna sagi video dugi manung da part ma or basu ye part portion ma sin ma or basu ye hejeriba adu video bang tu so viral or ko ni na ba adu la isi number 1 aina hai ji hoji impact na so hoi kongbupi police da do da ana case ma research to have do ai su nga sai gi ngarang si viral or ko gi ngarang gi sum koina media gi mi oina thin jabada thojok si me gi tang mari da thopuni hai me gi tang mari da as per reliable source hai tare but case hai jund lokole jund me da lokote jund lokole case FN number je aina phangjaba information da FN number 110 close 6 2023 nongpok sengai PS under section 153A 398 427 438 448 302 354 364 326 376 376 of adagi 34 IPC adagi with 25 1 hyphen she armsec si yawe si information sima so far ngarang dagi viral oiba horko dagi akoi Hueiyen Lanpao na tijilu bada akoi shai bogi kano si phange then accuse them phare